wa ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah engkalaloki milau tulung lori fong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba asap barakangi si bawa sempajangi. Jadi itu sempajangi Pak Bura Sara inin nawa. Saya ulangi, itu sempajangi Pak Bura Sara inin nawa. Jadi narek ko malasalasa ki masara inin nawa ki asam pajak ki. Ya, ada namanya salat sunnat, terutama salat sunnat tahajud. Makanya saya sering mengatakan idi iro rupa tawe nareko nakan naki susah. Apalagi kalau bermasalah rumah tangga, jangan sekali-kali curhat di Facebook. Jangan